mi yori kam fomo ɗon ɗo on salminama nokku kala continue Allah waɗa hara yiɗon e jam musidɓe ara yewtugol ɗo fi programme Ousmani Gawal Diallo. No andirɗon noon sen wattani hili ila ñande wi'a Ousmani Gawal Diallo yaltinama ka parti FDG ila ñande ɓuttu waɗani ila ñande ɓuttani ha hande ka fewniɗen ɗo. Kanko Ousmani Gawal nde wonno Allah waɗi nini ko ministre mo gollude laamu ngun dole no wodi hiɓe bambimo o soñji parti on o soñji président on o fewtini konguɗi toujours konguɗi musuɗi sabotage ji yewtireji ɗi annanda wanma ɗi yaada e ko fewndi kon o fewtini parti on e président on ha ka fewniɗen ɗo hande ko ɗum woni ɓuttu waɗani musidɓe julɓe. Joni noon hande justice on ɓe artiri ɓe inni haray kamɓe yo Ousmani Gawal artire ka parti. Joni haray onon musidɓe wonɓe dardelan ɗo wonɓe darde o vidéo ɗo jaabe ka commentaire ji mo be moɗon e ko honnum woni ko hi'i e nde o situation ɗo e o alhaali Ousmani Gawal ɗo e fi o parti FDG ko honnum onon woni ko famuɗon ɗo musidɓe julɓe. Ko honnum woni ko famuɗon ɗo est ce que artugol Ousmani Gawal ka parti no moƴƴani o parti no moƴƴani président on walla moƴƴana on. Par ce que siko min mi innay min on idée an on e hakkille an nden komi faami ɗon min komi inni artugol Ousmani Gawal moƴƴana parti on. Par ce que fiyoni Ousmani Gawal sansu doleke ado iwde ka parti ko ɗum addi yo yaltine ka parti. Par ce que so yawno ka honno no nomirani honno no nomira ministre si tawno wonno himo andi ka parti ɗo o ƴaaɓi ha o hewti ka wonɗo o wakkili o walliti yerko wawi kon tawata kala ko tawata ɗum ɗo partiji ɗin no ittana walla ɗum ɗo ko geɓe partiji ɗin ko partiji ɗin duwa wallitede kankadi o ñoƴƴani parti FDG on hara o yejjitani parti hayso o pusata wallitagol kono ko anndanɗa hoorema fof ministre no wawi wallitade parti politique o dari ɗum ɗon o yaltintani ko ka parti. So yi o yaltinama ka parti ko par ce que ɓe tawi golleji ɗi woni wadde ɗin e ko fewndi kon ka parti wona hunde wotere musidɓe julɓe. Donc haray artigo Ousmani ka parti min on haray miɗo wi min mi wona d' accord e muɗum par ce que hande Ousmani Gawal ka wonɗo feƴƴino ko andunoɗen ɗon feƴƴi ko annduɗen ɗon hande Ousmani Gawal toujours ko combatugol hande ko habbi koyo hettu victoire koyo combattu ha wiye o waɗi ko décidé o waɗay kon. Donc hana kanko kon victoire ɗon o faala wona yen heɓu ko falɗen kon yen heɓu enen kadi yen présidentiel waw lamade lagine hara kamɓe kadi nde feƴƴa e maɓɓe tawa piiji busɓe en sali enen kadi ko tawata ɗum ɗo enen kadi hiɗen jogiti doole e leydi ndi comme no heeɗi ɓe jogori ni musidɓe julɓe. Haray waray hiiɗo vidéo on be haray lallandimo yo jaabo kankadi ko honnum o wi'i honnum o faami e koko justice on wi artirgol Ousmani Gawal Diallo ka parti FDG on jarama on fof mon on partage on vidéo yimɓe busiyamo.